gikomeye. FDNB iki ni igisoda gikuru cyangwa se cy'igihugu cyose, ni igisoda cy'i Burundi. Nzanye ubutumwa rero bw'izi ngabo, ngira ngo ni ubutumwa mbazaniye Imana yampaye, kandi ni ngombwa nababwiye yuko je mfite umuhamagaro nahamagawemwo n'Imana, kandi inyemerera kuvuga nemanga ukuri impaye shizamanga. Ushobora kuba ufite umugabo w'umusirikare, n'uyu musirikare ushobora kuba mwene wanyu ari umusirikare, ariko by'umwihariko nta gihugu kitagira ingabo, n'ijuru rifite ingabo, na shitani agira ingabo. FDNB iki gisirikare cy'i Burundi rero, ngira ngo ubutumwa Imana yampaye nibwo tugiye kuganira hano muri iki kiganiro. Nguhaye ikaze wowe udukurikiye. Ni ubutumwa Imana yampaye, irambwira ngo ingabo z'u Burundi, abasoda b'abarundi, abari mu Burundi no hanze y'u Burundi, ubivuge ubitangaze, ntugabanye ntiwongere. Marayika avugira muri je, avugana nanjye, Imana irampishurira, Imana iranyereka, irambwira ngo izi ngabo z'abarundi ukubona zagiye muri Kongo sinajyanye nazo, kandi izi ngabo iby'abapfumu ntibabishoboye, ibya siyase ntibabishoboye, ngo bafite amamisire, babe bafite za burende, indege zihagije, ibyo kurya bihagije, ibyo kunywa bihagije, imiryango yabo ibe mu mahoro. Hari n'igihe buriya abasirikare wabagaburiye, iyi force ubona bose bakoresha RDF, UPDF n'abarundi, iyi force irimo bo ni Igifaransa, ngira ngo wabyumvise, n'imbaraga. Umuntu yahaze mu busanzwe, umusirikare ahaze nta bibazo afite, kurwana ni nk'imikino nk'indi yose, nk'uko umuntu akina gusiganwa, kwiruka no gukina umupira. Imana irambwira ngo ntabwo najyanye nabo, nta tsinzi bazazana. Ubu butumwa ndabutangaje, wasanga ufite inshuti yawe, umuvandimwe wawe, cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese, ariko ni ubutumwa nge Imana yampaye ngo ubu butumwa ni ubureba igisoda cyangwa igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Hari ingabo ziri muri gereza, hari iziri mu bitaro, hari ingabo ziri mu mahanga zatatanye, zimwe zahunze, hari n'izi ziri muri Kongo. Imana ivugana nanjye, irambwira ngo aba bose ndabegeranyije, bazatahira rimwe, mbahaye umutima umwe. Dore ahantu Imana izajyana namwe, kujya kurwana ikajyana namwe. Mureke kwitiranya ibintu. Ahantu Imana izabashyigikira ikarambura ukuboko kwayo, kuko iki gisirikare mwe murakitiranya, muzi ko ari igisirikare gisanzwe nk'icya Kongo, nk'icya Kenya, nk'icy'Ubugande. Oya, iki gisirikare cy'abarundi, iki gisoda cy'abarundi ni igisoda Imana yanyeretse ifitemo ijambo, kandi ishaka kugiramo ijambo, kandi izagiramo ijambo, izahora ifitemo n'ijambo. Ntabwo mwebwe muzajya mugaba ibitera ari uko mwasenze, kurwanaho muzarwana, ariko muzagaba ibitera ari uko mwamaze gusenga. Muri mwe harimo bakamenyi, muri mwe harimo abantu bazahabwa izo mpano n'izo ngabire. Muhagararane n'Imana, mutabarane n'Imana. Uyu munsi wa none munibeshye, buno uretse Imana ikunda igisoda cy'u Burundi, igihugu cyanyu Imana uko yabinyerekaga kiba cyaraguye mu manga y'intambara. N'ubu ngubu Imana je yambwiye ngo iminsi Uvira bimaze bitinjira mu gihugu cyanyu, ni Yesu wahagaze ku mupaka kugira ngo mudashira, imiryango yanyu idashira. Igihugu shitani yari yagisabirije, hatanzwe amahera menshi, hatangwa ibitambo byinshi. Shitani rindagiza ubwenge bw'abantu kugeza ubw'intambara bayagarandisa, irabyimba nk'igifunyango bashyizemo igitubura, intambara irabyimba. Ariko uhoraho Imana ikunda igihugu, ikunda abene gihugu, yo itareba nk'abantu, ivugana nanjye, irambwira ngo biriya byose wabonye na biriya uri kureba, n'ibi ngibi uri kumva, n'ibi ndi kukwereka, nduhoraho ndirahiye, nunamuye icumu. Ingabo z'u Burundi nzishubije mu gihugu cy'u Burundi, ziratashye.
ingabo z'u Burundi z'impunzi zitari no muri Kongo namwe mugiye gutaha. Uhoraho avugana nanjye arambwira ngo ibi byose byakozwe na shitani kiranka. Abantu bajya hejuru barya ruswa, abandi babaha amafaranga menshi, abandi babaha ibintu by'ibiturire bitandukanye, bati nimwohereze ingabo nyinshi. Imana irambwira ngo kuva, kuko jewe nari ndi gusengera igihugu nabwiye Imana nari komanda, kuba mbwiye ngo intara ya Kigoma izagaruka ku iki gihugu, intara ya Uvira ikagaruka ku iki gihugu. Izi ngabo zavuye Masisi, Sake, Warikare, Igoma kugeza Uvira, uri kumwe nazo, wajyanye nazo. Tanzania ikomeye kuruta Kongo, Tanzania ikomeye kuruta ibihugu byinshi hano irabirutangira ngo mwese murabizi. Ariko nanone ibyo ntibigenderwaho, twe twirebera nk'abasivile, harwana ubwenge na strategy, noneho Imana ikaba ariyo itanga itsinzi. Ntabwo mbizi ibyo, yenda nawe ubwo ufite uko ubibara n'uko ubibona. Imana irambwira ngo ntabwo nigeze njyana nabo, sinigeze ntabarana nabo. Ni ukuvuga zahagurutse, uwifitiye umugore aramuhamagara ati madamu ndakwinginze usengere, ufite umwana tusengere, ufite pasiteri baziranya tusengere, agakora ku kimenyetso cy'umusaraba. Umwe yirwanaho ujya mu bapfumu akajya mu bapfumu. N'ubu mu gisirikare harabona agiye mbona bambaye utuntu, abandi bambaye utundi, abandi bapfunyetse utuntu, abandi bahagaze mu tundi. Uhoraho arambwira ngo biriya byose umwe afite imana y'undi imana ye. Hano muri iki gisirikare hagiye gusigara imana imwe, ariyo data wa twese. Ubu tuvugana marayika yampaye ubutumwa bw'igisoda. Yenda wasanga wagisuzuguraga, wasanga utanakizi, wasanga unakibona uko, ariko mwarashonje basoda, imvura irabakubita, izuba rirabakubita, bene wanyu barahasigaye. Imana yambwiye ngo muratashye muvuye muri Kongo. Imana yambwiye ngo intambara irashize, mpanure ko ishize. Imana yambwiye ngo mpanure ko imodoka zimwe zije kubatora mwisubire mu mago yanyu. Kandi Imana yambwiye ngo nigeragezwa rirangirana n'uyu mwaka. Uhoraho avugana nanjye arambwira ngo igisirikare cy'u Burundi kiri mu kigeragezo, kiri burangirane n'uyu mwaka itariki 3 z'ukwa gatandatu. Ubwo ubara umwaka urangira, indi tariki nk'iyi zagera ingabo z'u Burundi kurya muzi misiri haguruka mu isi cyangwa icyogajuru. Icyogajuru gifite ukuntu gicomoka, muri cyo hakavamo ikindi, muri cyo hakavamo ikindi, kimwe gisukubita ikindi, ikindi gikubita ikindi, bikazagera kuri Marisi. Uhoraho yambwiye ngo umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Mugiye kubona finance y'Imana, mwagiye nk'imburabwenge, mwagiye nk'abadafite ubwenge. Nta tsinzi ntayo, nta tsinzi ntayo. Mbisubiyemo, abasigaye Imana igiye kubarinda, abasigaye Imana igiye kujya bakingira, ariko misi yisigaye Imana igiye kwegeranya ingabo, buri ngabo isubire mu gihugu cyayo. Bayashezere niribo, haleluya. Igisigaye Uhoraho Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo, marayika agiye kwegeranya ingabo zose. Intara ya Uvira hagaragaye bariyeri y'Imana. Imana ikabahuhiramo ikigoroba kimwe ntimubibone, indi minsi ikabakuraho amaboko, ikabahuhiramo igitondo kimwe ntimubibone, indi minsi ikabakuraho amaboko. Ariko Bibiliya ivuga ngo bafite amaso ariko ntibabona, bafite amatwi ariko ntibumva. Nagira ngo ntangaze aya makuru muba mwatinye kuvuga, twe turavuga hombo homboka kama mbaya. Imana hano hari abantu yarinze rwose. Wowe musodo nawe nkurikiye, uzamura icyubahiro cy'Imana. Hari ingabo nyinshi
hariyo ibihugu byinshi kandi umugabane n'umwe ndetse na Afurika n'imwe n'ibihugu byinshi bidukurikira. Mwese tubahaye ikaze ku Mbabazi TV gatatu, kandi tunagushimira gukanda subscribe, kandi tunagushimira gukurikira icyo tureretse muri aya mezi atatu uhereye muri uku turimo, ugabane umugabane w'ibyo turi kwifuza no kugusabira no kukwaturaho no kugusengera byiza, kandi ibi bitsindwe mu izina rya Yesu. Marayika arambwira ngo mwikifata nk'abandi mwebwe mw'abasodama. Hiya bashezeredererebo, nimwe mufite igisoda. Iriya korari ya misiyoni ya Kiremba y'abasoda, hari n'indi korari nayo nibagiwe ububwiriza iteraniraho. Mu gisoda hazagaruka korari hazagaruka korari izajya iyi korari izaririmba indirimbo mugiye kwakira intara ya Kigoma. Iyi korari izaririmba, izavuza nebe, ivuza isha, ivuza imyirongi. Iyi korari izaririmba nta ntambara izaba, mutagira ngo muzajya kurwana na Tanzania, oya, ahubwo Imana izakorana n'abazaba batwaye Tanzania, abo ibajye mu mutwe. N'ibyo Kagungu yariye bizagaruka. Amasezerano yose uko Imana yatanga asinywaho, yakomejwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Isi yavaho, ijuru ryavaho, abayizeye turahari, azasohora. Amina. Sawa. Amina. 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 Haleluya. Amina. Ahubwo tubabazwa n'abantu badakunda igihugu. Ndaje ngaruke. Imana yanyeretse abantu badakunda igihugu, ahubwo bakunda kucyonka. Ibaza umuntu akunze Tanganyika, ntakunze Tanganyika, ahubwo akunze amafi ava muri Tanganyika. Ariko umubajije Tanganyika, kuyibungabunga, kuyishimira Imana, kuyibona ko ari umugisha w'Imana, ibyo ntibimuraba. Akunze ibyamwa, akunze indya, ariko umubajije iby'imvura n'izuba, ibyo ntabyo azi. Imana ibitanga ngo ayihe icyubahiro. Umuntu araririmba ngo nkunda igihugu cy'u Burundi, nemera igihugu cy'u Burundi. Niba nta mavu ushyira hasi ngo ugisengere, niba utanagishimira Imana, niba utanakigayira Imana, muri wowe harimo iki? Ibyo gusa byo kuvuga ngo ndakunda Burundi, ndakunda Burundi. Fata idarapo niba ugikunda ugisengere. Fata idarapo niba ugikunda ugisengere. Uyu munsi wa none izi ndongozi zose mubona, komite y'abantu 15, perezida wa 16, umwungirije 17, ubwo ari cyo cyegera cye, ngira ngo baragera mu bantu 18. Niba muterana, mugaterana, igihugu kikaba mu mwijimuku, kikaba mu gahinduku, kikaba mu mariru, Imana izababaza byinshi. Abasoda barashonje, Imana nyeretse abantu barya ibigori, imvungure. Mu busanzwe hari ahantu hamwe natembereye, ntabwo nagiye cyane, jewe ntabwo ndagenda ibihugu byinshi, ariko hari hamwe natembereye n'umuntu umwe yenda ntari buvuge, dusura musanga ku kazi, noneho dusura abasoda aho bari gufungurira. Tuhageze ugasanga tabure nini, nibura hari amagi, hari imihwi, hari manderene, hari amatunda, ibyamwa byose, inyama z'amoko arenze 5, narabibaze. Hari ibyo kurya byubaka umubiri, hari ibitera imbaraga, hari ibyo kurya birinda indwara, imboga zitandukanye. Uyu munsi wa none ni gute ushobora gufata umuntu uvoma Nyabarongo akayinyuko, atashobora kubona amazi adafite na paracetamol mu mufuka, yambaye bodaboda, imbunda yihambiriza imishipiri, ngo genda unzanire itsinzi. We wagiye ukayizana, ko ari uhembwa miliyoni zirenze
eshanu ugenda muri vewiti. Ubwo rukundo mukunda igihugu, Imana ni igenzura imitima igapima n'umutima, nisanga ukunda igihugu. Amen. Njyewe koko nkunda u Rwanda. Nk'ubu mu masengesho namazemo iminsi isengera igihugu, Imana yarambwiye ngo bya bihano mbikuyeho. Ntabwo ibyo leta y'u Rwanda ntirabitangaza, abazungu ntibarabitangaza, bya bihano mbikuyeho kandi nduhoraho ndi kumwe namwe. Koko u Rwanda, Afurika, Abanyafurika, ntabwo ari twe tuzahora mu marira n'agahinda no mu nduru, mu bukene, mu mavunja, mu mbaragasa, mu nda, mu bushwambagara no mu butindi, tuhora mu maguru y'umuzungu dusabiriza. Kwa Jinara Yesu abazimu bashye, ntawe bitabera nawe byakubera. Nigarukire rero, iki gisoda cy'Abarundi, iki gisoda cy'Uburundi, Imana irabwira ngo dore indirimbo. Bibiliya ivuze ngo tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana ya Musa. Bibiliya ikagaruka ikavuga ngo tuzumva n'indirimbo Imana izaturirimbira. Ariko icyama ibi bintu ukazabibonesha amaso, ari igihe tubivuga uku ukabyumva mu matwi yawe umengo ntibifashe, ariko ndagusabira ku Mana, Imana izaguhe kubibona, Imana izaguhe kubibamo. Ubone Imana yambwiye ngo dore korari iki gihugu cyacu cy'abaturanyi, ngira ngo mu majyepfo y'u Rwanda, Imana iranyibutsa irambwira ngo ese ntureba ziriya ndirimbo baririmbaga? Ese wagize ngo ntibasengaga? Ese wagize ngo ntibubahaga Imana? Imana irambwira ngo ubukene bwarabafashe burabakamura, mavuta bavamo, imbaraga zibavamo, ubu musigaye muri goyigoyi. Uyu munsi wa none uyu munsi wa none Imana yambwiye ngo izabagarurira amavuta biriya abasirikare basengeye. Kuko Imana yambwiye ngo amasezerano yabahaye menshi, je sinari impari. Nabonye abasirikare bari gusengera imwaro mu mazi, mu kibira hasi, mbona bari mu mazi, mbona Imana iri kuvugana nabo. Imana iri kuvugana nabo sha, Imana iri kuvugana nabo ibyururutse umutima. Imana irababwira ngo mbarinze kubona amaraso, mbarinze ko amaraso ameneka, amaraso aseseka, mbarinze. Kandi abasirikare nibo baba abambere muri ibyo byose byo kwijandika, biba ayo makudeta, bibe kugandagura abantu. Abasirikare Imana iyo bakoresheje bakoresha ibitangaza, niyo shitani bakoresheje bakoresha icyo nakita umuhero. Marika arambwira ngo ntabwo nibagiwe amasezerano nagiranye nabo, mbakuye muri Kongo mu maboko y'umwanzi, mbakuye muri Kongo mbashubije i Burundi. Uhoraho arambwira ngo buri ngabigiye gutaha. Imana iranambwira ngo n'ikimenyetso ngo haye hari ibindi bihugu bigiye kwirukana ingabo z'abanyamahanga muri Afurika. Uhoraho aranambwira ngo mu baperezida bafite ibibazo, ngira ngo uyu muperezida mu mucunge jye mpanura ikintu Imana yakinyeretse, Xi Jinping w'Ubushinwa. Nabonye ibintu bye bitameze neza rwose, harimo amarira n'agahinda. Ntabwo rero twebwe Imana dusenga, n'ubu narabibabwiye kandi n'ubu ndi kubibabwira mbisubiremo. Iyi ni Imana itari Bayali, itari Dagoni, nge yantumye. Iyi mbunda Imana irashisha yitwa Jambo. Uru rusoro mudahusha Kristo aba yicaye ahantu, bureka muze murebe ko bidahita bisohora. Xi Jinping buse mba mu Bushinwa, sindanajyayo, nagize umugisha byinshi mu byo nkenera. Mu Rwanda viza n'ubuntu barabizana, nitugira amahirwe natwe tuzagira ubushobozi bwo kubyikorera, kandi harimo ibyo tumaze gushobora. Nanjye uyu munsi wa none rero amavi yanjye ari hasi. Iyi ngwano yarahanuwe n'abapfumu, ihanurwa n'abandi, nanjye naranabibonye, n'ubu ndacyabibona, ariko turi gusenga ngo iteshwe agaciro. Imana irambwira ngo navuganye n'abasirikare n'abasoda b'Abarundi, ibyo nababwiye ndaje mbisohoza. Mugiye kubona iwanyu bihinduka,
bihinduka. Ingabo ziri hanze zahunze, n'abasirikare barahunga. Iziri muri gereza zaboshwe ku ngufu, yego. Ingabo ziri mu mahanga ahantu hatandukanye, piyeshezerererebo. Ndakumva papa, ndakumva uhoraho umwami Imana. Imana iyi korari mugiye ngo korari nibyo koko Imana yeretse korari. Iki gisirikare kigiye kuzagira korari y'abasoda batarwana gusa abanyamasengesho gusa. Ibyo bintu byemerwe n'umwami Dawudi, byemezwe n'umwami Dawudi. Gisirikare kigiye kuzagira umutwe wo kumvira Imana no gukorana n'Imana. Kigira n'ikindi gisirikare kirwana kandi kidatsindwa. Mu busanzwe Imana inyereka inavugana nanjye, yambwiye ngo rega mu Burundi biga biyeturaho byose, Jaride d'Edeni, Isiraheli, umutima wa Afurika, wagize ngo ibyo wiyaturaho si byo bikubaho, ubwo utegereje ibindi. Uhoraho avugana nanjye arambwira ngo biga nibyo bigomba gusohora. Rero muhaguruka, ntabwo mwajyanye n'Imana. Ingabo zose itangazo ryavuze, inzamba yavuze, zigiye guhura na marayika azicyure mu mahoro. Kandi nta muhero w'igisodo uhari, n'imiryango yanyu muzayisanga amahoro. Kandi uhoraho nanasenze mbwira Imana nti tubazi bica. Hari igihe arasakarasa n'abaturage, hari igihe arasakarasa n'abagenzi be. Imbabazi z'Imana zibariho. Hagira umuntu bacira urubanza, bundi abizi muri komenti mugiye kuvuga ngo n'abicanyi bafata ku ngufu rererere. Ibyo byose twakoze ibyaha twese ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Uyu munsi wa none wagize ngo habura iki? Mwami, ndakwinginze umuntu utangiranye natwe aya materaniro umuhe umugisha wo gusozanya natwe. Turareretse muri aya mezi 3, umuhe nawe kurereka kandi agabane kimwe natwe. Kandi mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ubu butumwa ukima kwa bwumva n'uwo wabugeneye, bukiza umutima n'umubiri, kandi bubohora igihugu mu bumanuko, mu bureruko no mu buseruko, sidenoro garideno, mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko wambwiye ngo urikaruhura, nkabona uri gutura abasirikare ibikapu biremereye binini cyane n'amabido n'amajerekani. Uko niko mwami watangaje inkuru nziza. Nanjye nyamamaje ku mbuga ngurukana bumenyi. Waravuze ngo niduceceka n'ibiti n'amabuye bizavuga. Wagitiwe nawe wabuyewe, ubu butumwa tugucishijeho bufata impande enye z'isi, kandi mwami bukore icyo busohoreje. Umwigisha n'umwigishwa tuze kugabanira imbere yawe. Amen. Yesu Kristo nashimwe cyane. Hari indirimbo hano nabonye ndi kuririmba imbere y'aba basoda, marayika ari kubaha amabwiriza. Munyemerere nyiririmbe gatoya, nindangiza ndakomeza mbaho ubu butumwa Imana yampaye. Hano nivuga butumwa, ryamamaza ubutumwa bwiza. Twarabatuwe rwose rwose umwami wacu Yesu, twigisha ijambo rye rizima, imbaraga z'umwuka, cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigerageza, turwana intambara twizeye, twihanganire byose, turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire
dushimirihoraho na Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye kuko yayatubwiye ku musaraba haturuka iriba rimara inyota bahawereye amazi meza amazi y'ubugingo ijuru n'igihugu cyacu tuzuyemo amahoro igihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu umukiza azahanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeraniye umukiza azahanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Marayika niwe waridirija yambwiye ngo ubu buhanuzi ubutangaze kandi bwinshi burasohora muri uyu mwaka uyu turimo, kandi bimwe bizageza mu kwa 9 mwabibonye ingabo z'abarundi zigiye kuza zivuye muri Kongo, niho nabonye yibanda cyane. Bundi ambwira imikoranire kuko ijuru nimvuga ibyo iby'umwuka byumvwa nabi mwemu, ijuru rigiye gukorana n'iki gisoda mu buryo bweruye. Izi ngabo zizaba zifite ubushobozi bwo mu mubiri n'ubushobozi bwo mu mwuka. Imana izajya ibaha amakuru kandi uhoraho. Uzajya ubona umugaba mukuru w'ingabo, uyu mugaba mukuru w'ingabo azajya atoranwa nijoro. Umugaba mukuru w'ingabo azajya atoranwa nijoro kandi ngaha hondi, kandi uyu azajya asengerwa igihe kitari arobanurwa n'Imana. Ubutaka buzera, yewe we, inyanja izumva. Buno muri mu kajagari k'umuyaga nkuba, muri mu kajagari k'amadovize, muri mu kajagari k'ibitoro. Perezida nta ndege afite, sendide difite ubwoba ko ishobora gutakaza iyi ntuza yabo, uriya mugambwe wabo, kandi ntabwo igihugu bagishoboye. Miliyoni 13 z'abarundi Imana yunamuye icumu shitani yari yarabashinzemo, kandi dayimoni yakoreshwaga kwica no kunyuruza. Dore abantu bazapfa urupfu rubi, bazahura n'ibyago bikomeye cyane. Urwego rwitwa documentation. Aba bantu muhashyira akantu mwese uretse uvamo akihana, umuvumo wo gukenya ukubariho. Ndabizi ubu ngubu uri buvuga uti uyu ni umwanzi w'igihugu. Oya, aba bantu Imana yambwiye ngo babeshyera abantu murya ibiturire, nimwe mwica mugakiza sadepa. Umwanditsi yaravuze ngo mu gitabo cy'umubwiriza ngo mbona amarira y'abarira y'abarengana babuze kirengera. Ububasha bwari bufitwe n'ababarenganya, ngo kandi ntibari bafite n'uwo kubahumuriza, ngo bitima shima bapfuye kuruta bariho, ngo nukuri birutwa n'utarigeze kubaho akaba atarabonye ibibi n'imiruho byo muri ubu bugingo. Amabi abera muri documentation mu mpimbage narahafungiwe, ariko documentation sindayijyamo. Ariko twebwe dufite umuntu tuvugira, kandi amena uko niko kuri. Mwebwe mufitanye urubanza n'Imana, mufitanye guhigura n'Imana data wa twese, nimushaka mugezaho. Kuko iki gihugu uko kingana n'abene gihugu uko bangana, imashine yitwa Yesu, umwami witwa Yesu, arimo araterura n'imbaraga ze abikura
abikura hariya na hariya, abihindura ubwami bwe n'abantu. Akagabo gahimba kandi kataraza. Imana irambwira ngo utangaze ko n'ipfu zihagaze. Ipfu zirahagaze. Buno butumwa bugisohoka, abapfiraga muri Kongo, bari bari gupfira mu bibira hatandukanye, Imana yawe ngo ntangaze ipfu zirahagaze. Ahubwo umurongo ugiye gukurikiraho nuwo gutaha mugasubira mu mago yanyu, mu macumbi yanyu. Yego, nuwo gutaha mugasubira mu mago yanyu no mu macumbi yanyu, kuko Imana yabyemeye kandi Imana niyo yabishimye. Muri karambwira ngo buri ntara ndetse n'umurwa mukuru w'ubutunzi ni nawo wa politike. Gitega no umurwa mukuru w'intara, si umurwa mukuru, biriya nibyo CNDD-FDD yashyizeho. Ariko nagira ngo nkutangarize cyangwa nkwerurire nkubwire ko marayika yampaye ubutumwa bw'igisoda cy'abarundi cyangwa se cy'igihugu cy'u Burundi ko abahinduriye ubuzima, muvuye kuzimu muje ibuntu. Uyu munsi wa none imbavu zanyu marayika ari kuzibara, imbavu zanyu marayika ari kuzibara, ariko mugiye gukira indwara, mugiye kubyibuha, mugiye gutera imbere muri tekinoloji, siyansi z'umwuka, siyansi z'imwemu. Pokea, cakira mu izina rya Yesu Kristo. None ko Imana ibyemeye ikanabikunda, wowe uragira ishyari ngo bigende gute? Haleluya. Uragira ishyari ngo bigende gute? Nturakare, ntubabare ku mpamvu. Reka sabira umugisha abantu turi kumwe muri aya masengesho muri uku kwezi kwa gatandatu. Uyu munsi ndagira ngo mbwire abantu kwizera kuko ibi byose ni ukwizera. Umva uko Imana ivugana nawe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Mbwire abantu, ntangaza ubu butumwa. Kwizera niko kugiye kuguhesha icyo wabuze. Kwizera niko kuri buguhe amababa. Kwizera ni rutema ikirere. Ukwizera kurusha misile kugenda, kwizera kurusha ibisasu kugenda, kwizera kurusha imbaraga amazi, kwizera kurusha umuriro ubushobozi, kwizera kurusha icyogajuru, kwizera kurusha ikintu icyo ari cyo cyose. Abigishwa barasenga baravuga ngo twongerere kwizera. Kandi ijambo ry'Imana ngo utizera ntanezeza Imana. Kwizera ndi kukubwira ubundi bintu ni bibiri. Bibiliya ivuga ngo gusenga no kuganira n'Imana cyangwa se kuyaga n'Imana. Gusenga kwawe kugomba gukiza cyangwa kukica. Niba usenga ntihagire igikoreka, wasenga ntihagire igikunda, iyine witekerezeho urebe imisengere yawe kwiri normal. Kuko gusenga no kwizera, aya maso n'amatwi n'akanwa birakonegise n'ubwenge, birakonegise n'umutima. Tugiye gusengera umupfu cyangwa se intumbi cyangwa se umurambo. Niba Yesu yaravuze ngo muzakora ibiruta cyane nge nibyo nakoze, ntabwo isezerano rya kera rivuga ko Yesu yigeze akura mu isi imirimo n'ibitangaza. Byizere n'ubu ndagira ngo ngusabire igitangaza muri aya mezi 3 gende yizera. Mwijabe narizeye ndi kumwe n'umudiyakoni witwa Birikimasi, wenda muvuga izina ntacyo bitwaye, n'uwitwa Desire nawe ntacyo bitwaye. Aba bose twarizeye umusilamu wapfuye umuryango we warize. Abantu bari mwijabe ubu buhamya mu butange muri komenti. Yarazutse. Byaturutse ku kirere, byaturutse kwizera. Icyambere ugomba guhagararamo muri wowe, igirira icyizere, ba confidence y'icyo kintu. Niba Yesu avuga ngo nimwizere muzategeka umusozi utabwehe mu nyanja, ngo kandi niwizera nk'akabuto ka sinapu ako gusa. Kwizera. Umuntu utizera ntanezeza Imana.
oya, izere, ndagira ngo tureme, twubake kandi dushyireho. Niwizera, dukwiye gukora ibiruta ibyo Kayizari ikora cyangwa se Sazari. Dukwiye kwizera tukaba mu buzima buruta ubwo abadogiteri babamo muri siyanse z'ubuvuzi. Dukwiye kwizera tukaruta isi. Dukwiye kwizera tukaruta uyu mubiri, tukizera tukatsinda Satani. Yesu yarizeye, ifi arayitobora. Uri umuhanuzi, inzara irakwishe. Uri umuvugabutumwa, amadeni ari kukuniga. Urugo rwawe rurasumbirijwe kubera Satani. Kwizera niko gushobora kuguhesha ibitangaza n'imirimo. Niba uri kwizera ukavuga ngo mbana n'igisata cy'uburwayi bw'agakoko gatera sida cyangwa se virusi yari yo yose, ariko ndumva nizeye Imana, ndumva nizeye umwami, ndwaye igifu kidakira, ndwaye umutwe udakira, ndwaye hepatite, ndwaye rubaga impande, narenze ibintu by'amangetengete, amaguru yanjye arabyimba, abana banjye bababujije ubwenge, urugo rwanjye ruhoramo intambara, ibibazo shitani yakuzaniye ibibazo n'akabazo, araterura araza ashira iwawe, nawe uravuga ngo nta kundi byagenda uriyakira. Jamais, byange byange. Dawidi hariya yagwanishije intwaro yitwa kwizera, aravuga ngo mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye, yego ndagutera mu izina, haguruka wizere Imana ishobora byose. Elisa arizera, aravuga ngo ndi koroneri, ndi generali, ndi kapiteni, izi ngabo zivuye mu banzi ndazigeze i Samariya zitambonye. Kwizera, kwizera. Imana yatanze akarorero avuga ngo kugira ngo nigishe abantu kwizera, reka nimure ubyara Aburahamu ave mu mihango n'umugore we bagere mu zabukuru, nindangiza mbereke ko kwizera gufite ubushobozi, nzabaha umwana nyuma y'ibyo byose. Ibaze rero yaba nta muntu Bibiliya igaragaza wabyaye yaravuye mu mihango, ntabwo naba ngusengera. Kwizera, Yesu agerageza Petero amubwira ngo sanga hejuru y'amazi, ugende hejuru y'amazi. Byasabaga Petero kureba Yesu atarebye mu mazi. Iyo umuntu atwaye ikinyabiziga ntareba mu mapine, areba imbere. Yesu aravuga ngo bakonegite n'ubwenge n'umutima n'amaso n'amatwi. Untumbire, untumbire. Sidira kuvamo, untumbire, urubyaro urarubona, untumbire. Aburahamu ngo arizera arabatumbira, tayari arabyara. Elisa ku mushunemukazi hamusabira umwana w'umuhungu batagiraga, ndetse aza no gupfa aramuzura. Ibyo ni ibimenyetso bizagendana n'abizera. Ibimenyetso bizagendana n'abizera. Umaze imyaka 10 wizera, umaze imyaka 5 wizera, nukubera iki urambika ikiganza ku murwayi ntakire? Byange, ako nagasuzuguro k'abadayimoni, byange mu izina rya Yesu Kristo. Niba unakirambikaho, Bibiliya iguha ubushobozi, ikaguha ijambo n'itegeko rikurengera, ikavuga ngo umugombozi mwiza arigombora. Nje niba ntewe sinigombora, ngatumira abangombora, ntabwo ndaba umugombozi. Ariko ndatangaza ishobora byose. Yakobo baramuhima ngo atabona umugisha, bamuragiza intama, bamwimiza ihari. Nawe ibaza intama z'umweru, baramubwiye ngo izizavamo ari shokora nizo zawe, ngo ababura inkoni. Akubita ku isekuru, akubita ku nyagaza, arazitegeka ngo zibyare ryabara abo bamubwiye, rya shokora n'umukara. Havuka intama z'amabara. Ibyo bintu byaturutse mu kwizera, byavuye mu kwizera. Yesu abwira Mose ngo kucyo ntakira, ufite iki? Ufite inkoni. Yayirambuye ku nyanja, biremera, ayirambura ku gitandara, biremera. Uyu munsi wa none, kubera iki dushonje kwizera? Kubera iki dukenye kwizera? Kubera iki habuze intwaro yo kwizera? Kubera iki abigisha batigisha kwizera? Kubera iki aberekwa baterekwa kwizera? Kubera iki umutima udafite kwizera utanezeza Imana? Nizeye Imana ko nta yindi Mana iba hejuru y'iyi Mana ndi kuvuga, ntayo. Nta n'undi mwami uba hejuru y'uyu mwami Yesu Kristo. Nta n'undi mwuka. Habaho imyuka mibi, hakabaho umwuka wa siyanse, hakabaho imyuka ni myinshi tubivuga uko.
ariko nta mwuka waruta mwemu yera, wanka wemera. Nta mwuka wabaho waruta mwemu yera. Ubu rero hakorwa iki? Tujye inama nk'abajwi b'imbuto. Ufite icyifuzo umaranye igihe, ufite ikibazo umaranye igihe, ufite ubuzima buguhanze, ufite imibereho mibi wabuze ukugira, nyemerera twicare hasi tujye inama. Tujye inama. Haleluya. Tujye inama. Yesu Kristo nashimwe. Tujye inama. Turakora iki ngo bivemo? Bakosantare, baangaje, iyaminiye, byiyumvemo. Tureme kwizera kuri buguheshe ibyo utari ufite. Tureme kwizera kuri bugukiza iyo ndwara, kandi biraturuka kuri wowe. Biraturuka kuri wowe, ni wowe kandidatire, ni wowe wa mbere. Imana irwanira mu kiyaya igatsinda, yarwanira no mu misozi igatsinda. Iyo niyo Mana hano turi kwatura, niyo iri bukore bitangaza. Abarozi bagutwara umwana umwe, bagutwara inda imwe, abarozi bagutwara amafaranga miliyoni ya mbere ihombe, ya kabiri ihombe, abarozi bagutesha umutwe mu rugo, nta cyiza wabona, nta mahoro wabona. Shitani umuha intebe yicare, afata ijambo yiyongeza irindi. Onodi Jezi, onodi Jezi, turabyanze kwa jina la Yesu Kristo. Turemera isumba byose, ishobora byose, ko ishobora gukorana natwe no kugendana natwe muri uru rugendo, kandi ikaduha umugisha. Yego, niba ubyizeye reka dusengane Imana. Nigishije kwizera, kuko nibyo maze iminsi impanura mu biganiro twatambukije, ntushobora kubibona utizera. Gerera Imana yambwiye ngo ubabwire banyizere, kandi koko ntangije ijambo kwizera. Uhoraho nashoboza no mu minota, ejo ndamutse mbonyemo iminota myiza, n'ejo nagaruka nkavuga ijambo rijyanye n'ibi bintu turimo, gukurikira Yesu no kumumenya. Ndagushimiye, ujye utangirana natwe amateraniro yarangizanye natwe, n'umugisha nuza umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere ya Data. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, urakoze kurengeye Afurika, urengeye u Rwanda, urengeye Burkina Faso. Urakoze ko uhaye umugisha aba baperezida bacu. Urakoze ko uhaye umugisha uyu muntu uteze amatwi ijambo ryawe n'umutima akagukurikira mu buryo bw'impemu. Nawe afite ikigeragezo, amaze kukibona, turakimweretse ku bw'amaso y'impemu na mwuka wera. Haleluya. Nagushimiye rero, uri rurangiza rwa burundu, ushobora byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuha umugisha wo gusubizwa no gukira no kubohoka no gutabarwa, uko ababara n'uko aribwa. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Ndagushimiye. Nuza gusanga nawe hari umutwaro n'icyifuzo ufite, ukibwira Imana mu mutima, ariko turanashyiraho nimero ya WhatsApp. Nubona ari ngombwa twasangira gusenga, uca imbogisi wandike, hama korara ukore comment udushyigikire mu gitekerezo cyawe, ugikorere share, hama ushima Imana, kandi Uhoraho abazigame, abarinde, mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza, kandi tubifurije gusubiza